mũrũgamĩrĩri kana ũtongoria wa kaunti ĩno akiuga atĩ nĩ makĩhũthĩrĩte kana magĩkorwo makĩhũthĩra kĩgĩna kĩa mũingĩ na njĩra ĩtakĩagĩrĩire. Kũringana na CHUTE, makĩria ma mũigana wa ciringi milioni 3 na nĩ waki-inĩ wa tabarĩra ya thibitarĩ na ĩrĩa ĩtagĩkoretwo kana ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩra hamwe na tabarĩra ingĩ nyingĩ iria ciambĩtio no ĩndĩ itikoretwo igĩkinyanĩra. Vitu ya Marsabit nyingi sana inafika mbele yetu ambaye haiko sawa sawa. Saa hii kama hali kama Ilpus iko hospitali imejengwa milioni 3 imekuliwa, imelipwa. Nataka waangalie hiyo hospitali imejengwa, dispensary iko imeisha ama haijaisha, na kama haijaisha itaisha lini, na kama haijaisha kwa nini pesa imelipwa yote. Kwa hivyo nikiwa huko kwa Senate watu wanaweza sema CHUTE anachukia watu. Mimi sichukii mtu yote. Ile kitu mimi nasema ni kitu ambaye nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Hii kaunti ya Marsabit ile sana. MARASABIT ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ